Da unes decennies adichà te pla vengut sus punt de vista, uei che in Gironde di un langonès che vam incontrare a Gric de Prat, il gruppo della famiglia Roulette, che sortesce un abet album Viaggi in Aquitania. Un vos amiat a che viatge? Nous amiat den lo passat so per mei. Nous amiat du nord au sud d'Aquitania, es a dir du viarn au Bordalès, per y trobar los ligams qu'han toujours existit entre l'un et l'autre. Nous amiat també a imaginar, a inventar, a crear une culture per demain, donc a crear musique, en partie d'un material que hem amassat a mesura de les annates. E cum tustem dat Gric de Prat, aquest materiau n'est pas un materiau gessit de la culture popular, que s'aieix mei que mei d'une musique sapiente baroque, que són anat cercat en los archius musicaus de mantues biblioteques e quitament la biblioteca de Bordeaux. Avem trobat plen de causes occitanes ou situïdes en Occitania. Avem trobat toute une musique baroque, sabent. Existis també una musique classique, mais nosaltres n'hi havem pas tocat per el moment, però que podem pas tocar. I ens hagam de reviscular co. Hi ha també una altra idea, és que si parlam a Bordeaux de son identitat, podem pas evitar el segle XVIII, com podem pas evitar l'edat mitjana. I al segle XVIII, Bordeaux era un huguei extraordinari de creació. Debat la nostra tria mai, canta l'utture, rupiche, rugai. Debat la nostra tria mai, canta l'utture, rupiche, rugai. Bum mati la rescureta, jumle, la rescureta, jumle. Pensi che sui entre la voce tradizionale e la voce dita classique e juste pas lyrique. Attends. Perché just pas lyrique? Per mon n'utilisons pas un cant baroque, los vibrato et tout à coup, toutes les techniques d'amplification de la voix. Et le cant baroque, justement, se rapproche du cant traditionnel, d'aquest costat humain et aquest costat viu. Den Gric de Prat, la major part dels musicians que són de la mateixa família, que hi ha el pai, la mai e los dus mainats, e n'hi ha de qui voleren pla que demorés a tau. D'amor in història familiar, jo el pai m'agradaria que d'amor in història familiar, mais après, David, sabem pas què va devenir, un luben baboar, e semenar les granes, mais per el moment, aquest disc és la mei beroia de les fotos de família, segur. Però és aquí que tu canto de començar. Comme une famille de cirque, que quand trenques quelqu'un dans une famille de cirque, bon, espace meilleur soccer. Et bon, en tout cas, ça donne es a tau, comme quatre et la pitchounette qui arrivera là, ou de son violon, esperam. E tot aquò qu'us agrada aos mainats, Lucie e Elie, los dus grans que són adar a l'universitat. Los ligams d'ab Gric de Prat que es poderem desligar d'rin, e ben un brig, lo grup è partito de la família. Trobi plaisir de jugar avec mon père, la mia mãe et la sœur. C'est une escasence familiale qui fa continuer à penser. És un plaisir, és molt important. Per a mi, que hi ha una pràctica tradicional i familiar i això serveix molt per guardar els lligams. E hi ha pas tostem particius de tots aquests musicaires de les peces col·lectades, que donc el rol de l'Eric, de les escribes, e això e ben pas aisit. A la debut que hi són caco, la melodia du cant. E jo que vau escriure les vots per los aus instruments en funció de ce que cerqui a ballar com és fet. Per això vau aplicar les lleis normals de l'harmonia clàssica. E aquí ce que va ballar a la fin final. A tau de ballar de l'ampleur et de la prigondua au cant. C'est un travail de musique.
Qual è la difficoltà di tornare a creare un'armonia tra le melodie che esistono depuis siècles? Il y a tous une partie des causides. Bon, c'est vrai que quand on harmonise une mélodie qui existe depuis siècles et siècles, l'on aura un tout ensajat de tenir compte de les leis musicales de l'époque. C'est-à-dire que va pas un accord super moderne sur une mélodie du siècle XVIII. C'est-à-dire qu'il s'agit de seguir l'harmonie baroque. Che è la fine di questo numero di punti di vista da Grieg de Prat, la vostra emissione che è acabata, ma spazi di problemi che si tornano a vedere, che sarà dimanche che ve, a 11h30. A 17?